Malo pre ste pomenuli i planove nove američke administracije, njihove prioritete, Afganistan, Iran, Irak, ali ima i onih analiza koje kažu da ako taj posao ne pođe dobro, da bi nova administracija, pre svega gospođe Clinton, koja će biti zadužena za te poslove, mogla da se vrati i na te neke rezervne karte, a da bi to moglo da bude Bosna, ukidanje entiteta i tako slično. Mislim da je to samo razmišljanje. Da bi se došlo do neke nove promjene u Bosni i Hercegovini u ovog smislu, onda moraju se dvije stvari bar desiti. To je međunarodna konferencija. A da bi se desila međunarodna konferencija, morate da imate takav stepen nestabilnosti i prijetnje miru u regionu i u čitavom svijetu da okupi najznačajnije zemlje oko stola. Dakle, taj razlog ne postoji. I drugi je, ovo o čem ja pričam, to je naš konsenzus u okviru Bosne i Hercegovine. Administracija američka, naravno, može da ima svoje interese i nismo mi baš najsretniji u činjenici da su se neki ljudi iz ranijeg političkog etablišmenta vratili ponovo, jer znamo da su oni imaju neku emotivnu vezano za situaciju u Bosni i Hercegovini. Ali, naravno, ja imam emocije i mnogo puta ne uspijem da provedem svoje emocije. Tako da nisam ja naivan da ne mislim i ne znam šta je Amerika i kako ona može da radi. Ali mislim da smo više mi odlučni nego ranije da branimo svoj stav i svoj interes. I u tom pogledu mislimo da su činjenice na našoj strani i da te činjenice moraju jednog dana da pobjede i one koji su došli sa emocijama, a ne sa činjenicama u Bosni i Hercegovini. Na samom kraju moram da vas pitam i za još jednu političku činjenicu koja važi kad ste vi u pitanju. Vi ste čovek koji je doživeo da isti političari o njemu govore na toliko različitih načina i za Sarajevo ste dugo bili najrazumniji srpski političar. Danas tvrde da ste reinkarnacija Miloševića i Karadžića. Merlin Albright je svojevremeno rekla da ste dašak svežeg vetra u Bosni i Hercegovini. Rafi Gregorijan danas optužuje i preporučuje vam, izvinjavam se na citatu, da uzmete psihijatra. Optužuje vas da ste korumpirani, da ne znate šta radite. Holbrooke je pre nekoliko godina govorio da ste najperspektivniji bosanski političar, a danas govori drugačije o vama. Nedavno vas je jedan američki časopis koji se bavi političkim analizama opisao kao čovjeka koji je glavni problem Bosne i Hercegovine. Kako vi komentarišete to da ste tako različito opisivani kao političar u različitim vremenima? Kako njima treba, naravno. Mislite da niste se vi ništa menjali? Da sam naivan, da mislim da sam ja važan za njih. Ni u prvoj, ni u drugoj varijanti. Naravno, ja sam za njih sredstvo koje on trebalo da iskoriste. Oni su davali ocjene u nekom ranijem vremenu. Ja mislim da se nisam ušte promijenio. Ja mislim da sam i u prvom mandatu pokušao da iskoristim ono što je moguće. U potpuno nepovoljnim uslovima. U uslovima kada je u regionu bio i Milošević u Srbiji, i Izetbegović u Sarajevu, i Tuđman u Zagrebu. Ja sam bio jedina nova politička ličnost u odnosu na sve te ljude. A da vas ne optužuju oni da ste krenuli od građanskog, a završili u potpuno nacionalnoj priči? Slušajte, ja sam predsjednik vlade Republike Srpske. Ja moram da radim u skladu sa Ustavom i zakonom. Naravno da volim narod kome pripada. Ali ja nisam spreman da učinim nijednom muslimanu, ni Hrvatu u Republike Srpskoj ništa loše, da bi to samo bilo dobro Srbiju. Ja sam spreman da se svima dobro radim. I ja nemam tu dimenziju. Ali ono što neko pokušava od mene da uradi, a to je da ja kažem, sve što Srbi radili u prošlosti je loše. I oni moraju da budu kažnjeni. Dajte mi papir i vi napišite kakva je ta kazna, ja sam spreman da je potpišem. Naravno da nisam spreman da to uradim. A to najčešće dolazi iz Sarajeva i dolazi od strane neke ljudi iz međunarodne zajednice. To su klasične priče za različita vremena. Slušajte, sasvim je normalno recimo da za toga Rafija Gregorijana da ode u Kongres i da iznese laž. I da niko u američkoj administraciji ne kaže, pa čekajte, nije dolično da se laže u Kongresu. On je slagao. I to je potvrdio NATO komisija koja je ispitivala da li je to istina. Naravno nije bilo istina. Ali naravno ušutlo se sve. Kada nemate argumenata, onda ćete reći uvijek, i to je klasična priča međunarodne zajednice, oni su korumpirani. Što se dešava u Americi? Ko je doveo do svega ovog?
Zašto je sada u Americi umjesto što su ranije bile glavne riječi ljudska prava, slobode, demokratije i tako dalje, zašto je sada najvažnija riječ kriza? Zašto nije i dalje slobode, ljudska prava i ostale stvari? Sad je glavna riječ kriza. Znate, naravno da oni imaju pravo i mogu da sve urade. Mogu da govore, to su govorili i u prošlosti. Sve stoji, sve što je urađeno je transparentno, ali da oni hoće da urade diskvalifikaciju na svaki mogući način, to je meni savršeno jasno. Ja nemam ni jednu iluziju da će oni pokušati da instrumente... Slušajte, molim vas, u sudu i tužilaštvu u Bosni i Hercegovini su sudiji i tužioci, stranci. Znači nisu ljudi iz Bosne i Hercegovine. Je li ima jedna država na svijetu gdje su vam sudije i tužioci stranci? Ajde, mogu čak i da razumijem da su se bavili pitanjima ratnih zločina. A zašto da se bave ovim drugim pitanjem? I onda Rafije Gregorijan zovne tužioca i kaže, slušaj, ovaj nam Dodik pravi problem. Ima, daj, pokušajte neku istragu tamo da uradite. I onda ovi kaže, istraga, lijevo, desno, tražite. Nikakav problem. Revizorski izvještaj u redu. Do sada nijedan organ nije pokrenuo ništa. Samo u njihovim glavama je priča o tom. Nastavite dalje da radite. Ali će sve završiti fijaskom koji ste imali i na mnogim drugim slučajima. I to nije naravno važna priča što se mene tiče. I to mene neće omesti. Da i dalje zastupam ono što mislim da treba da uradim, a to je da Republiku Srpsku iza sebe ostavim kao sređeniju i bolju. I usmjerenu ka pravim vrijednostima. A pravi su vrijednosti da volimo Republiku Srpsku, da smo je svjesni, da je ne smijemo da izgubimo, jer mi Srbi u Republiku Srpsku, ako izgubimo Republiku Srpsku, ne samo da ćemo izgubiti mogućnost da se razvijamo, nego ćemo izgubiti mjesto da tu budemo. Gospodine Dodik, hvala vam što ste bili gost Radio Televizije Srbije. Hvala i vama, poštovani gledalci, na pažnji i ostanite uz RTS.